it is as of now ukweli ni kana serikali netobineiye mpaka toyania Okay, na ni mwithukisia na musisi wa Mutongo TV. Yes. Atuendelea kana wewe twa kuthocha officially and kana wewe ni twa likande ni wonena nya wito kuna twende na kunena muthanyani wa mundi na twende na kukunikila yuluwa inando. Yes. Pe kila kinando cha basari specifically nendo kana wewe twa na nya yuluwa basaries. Yes. No ingelesia muno nundu na mwino ndigese na muimu mita ambasalika na wisithia no twa mielwa yozita wambasaliniki nuzi tondundu yutona kwasia lili pa tondu mwana shesie kwasia be kindu wisio kita miki paya maendeleo ni malelo very true ukesaidia mundu nwailoma nai wale luanga nyani wibana ni wiba yombasali ni cha umbasali no mbesa kana mbasali yo ni cha umbasali wewe anisia kunenga amanewa mbeza sia kwikata sia kisomo kana sia mundu makonete kisomo na yu ithia mombe oyuku ithito kwina debate kana we no nena nyamo nene bio yuluwa undu mbeza sia inandu ino ni mbingi ukethia president ena basari sia kionenga nai governor ena sia kionenga nai MP ena sia kionenga nai aya woman rep ena sia kionenga nai yui bana wende kethwa ibasari ino sia sio ibula nywesi kiwa kikabuni kiwa kikabuni kimotwe tumane eva wangelekanya sia kiwa kikabuni cha governor governor ena ma MCA na nizi you governor ena connection ya mpaka kwa ground. Of course, yeah, that's true. Governor ena connection ya mpaka kwa yende uleweta wa ward admin wangelekanya. Yes. Aya na ke president ena connection ya ba yende mpaka kwa chief by chief na sub chief. Yeah, of course. Ukebya ni Messi ebe mwana wanganya na nuko thina elo no maka twala melo qualify kwikata akosa konengo basari nikana wewe no wosa kisomo eno wathi kugaramika kisomo ni chake kati wasindu imwe mbingi muno byo ilaende siele kwithia sikata asiteithia mwene ndi wabaya kawaida so no tukulanya muthanyani omundi yo basari ino kana inandu ino nisiele kuoso ikabulanywa ikethwa sikindu kama ikethia ila kisungu ito consolidation ukethia ni tuisiwe kinandu kita masomo basari kana basari fund kana kinandu fund yes yani ngine ndo manai kinandu kuni specifically chanyo cha kisomo yue kindu chambe jagi mke yoanda na bonde bala be pengwatanio na umwe pe maundu manene muno la mekika na pe kaundu kama kana ikikie bindethelu na nizikana no akasisi na wako na ondo nyene na akaswali baumilile ka mwingi muno sana ila ma MP maito mewie CDF ne yekata ne betangwe na wethe makanite mwakizana abeka musibi kamwe kaende no dio kasana no kamba ndize ano kwa manyina kwa mundu ekizito kama ito moko kule mwashimiwa abandu we indi mbazi sia skulu kwa sia egio nenga kwa sia thelile na mungi na nikamweka kariwa video zile kwa kana laziness hata mundu ukwelewa kila kitu wa maendeleo ni chao ni wale komanda na okale wakana kana indi peka undu mwene ndi wigwa ndo kwangelekani with ya basari sia MP to for example basari sia MP with ya sinenga na ngili 5 kwa the scholar okay na kwa boda sinenga na ngili 8 for example ni example na sia governor inenga na ngili 15 okay yes na governor oka anenga na ward ya Muvaoke Kumene ward kana oka anenga na Mumbuni ward kana Machakos town kana Machakos Central ward na oka anenga na basari sia ngili 10 na mujumbe oka anenga na basari sia ngili na kana 5 izo ngili 15 suppose kwangelekanyo tuoka twasia ta county kana ta aishimiwa tuikalande kizito nendo ndeleje kutala alama nenga na basari nao MP ni nambe mwe hepe basari manenga na pia ni governors pe basari ngisu mabado kwa national government tu kweli so twasia ati tuke basari gari ni situ sia mutioka nyeta governor nyeta MP ni allocated kinandukia nondo na cha basaries na wangali kwenu ingi ni allocated to kinandukia nonda kianondo na cha mondo bako nete basaries motive tukatengeanisia tukakunda nyasindu isyonde tukashedha sia kuni 1.1 million na kwa sia kwa ni 1.1 million tuwete
okay 3 million kana okay 2 point something million nikana with ila twambia utambuka ndwani twenenga na basari mo ikatosia ukedia twanenga mwana yu wanenga mwana basari yangilie 10 nolonge yangilie 10 nolonge yangilie 10 nolonge yangilie 10 na so i basari still singwa mbate bingi sana aishimiwa maitu muinenga na basaries ambao udhuima ando amaku mambo kwikia ila litawa kintu kitwa public participation in terms of kwamba manai yo basari ino ngunenga maitu ngilesi basari ino ngunenga teri basari ino ngunenga Kizito basari ino ngunenga Kasanga basari ino ngunenga Mungi na ngunenga Mungi in all means yo mundu u ena capability ya basari ino ngumunenga musei wake ena capability ya onate na basari no aso lakini we mwana we baya ute ukweli wanga imbe ene tina na ote na yulu kwanza na keka basari yesu ni amba kuolwa kino makanewa ukethia nisiadio musi ine ilingi siadinga likweno wethia ni watethi muno so aishimiwa maito number 1 the binda jo kritikila mathenganisi but it is good okay no liars in one way or another na eve mayu ithenganisa maisisa in which way are we going to help one another nyine nenga na sangili 5 kwa andu ala mena utonyo matono obikia na kwa nenga na ngili 10 kwa mulamu mlewe mwingi hata mubini specifically na nenga na ngili 10 kwa mumalewa ola ukweli wangai utena undu nanzia ona imwe yabo mwene kwe yokeli mundu ila wa empower musei atena uwezo na wazi wakale kwezu wa empower musei na akewe na uwezo with watu lio mwe na wama in the same class of life which is a lie. So at the same time ashimiwa maitu masisi wewe nimeona ngada basari hivi yes ela mayu ithengiani sia pamwe na ela we don't know thengiani we pamwe sia thengiani we sia point sia panile sia thengiani we bandu pamwe basari hivi sia thengiani we bandu pamwe sia kunda nyo bandu pamwe sio onde twasi ati basari ino tukanenga na basari ni imwe ikatosi na point ya kwa number 2 ela yithengiani we tuzise wewe ela basari yakunine nange bewolonge yangili 5 naona akunenga mumane wela mobini na kwa ninenga mumane wela wina chao wina kautoni lakini pewa bandu baiye unaona keka luke na kela isi okay mwaitu ngilesi Kizito makulu makwa no wisima mwaitu so imbasa lijuma hapa yuma kwa serikali yuma kwa serikali na junti okulia andwao nde mathuko ma serikali ni asiwa tabanya of course governor to serikali MP to serikali president to serikali isindu chundwa wetu na yuba maana nundu lengo nene ni kuona kisomo kikwatwa mbautu kona kila mundu no wapikiwa otondo washishie bindaje muntu mea una ngaiwenda mwathime mwichuku wa kibake ithu mwani mwichuku wa ni tundu twilenye na kwithio mazoma imwe ni tundu twilenye na washishie bindani tajuywe mundu kwitwethia mumbe nukuona tulazi tolo twakiwe na tuindo twingi twakiwe that's a fact lakini Kizito akwa wewe nene ande twetu embwetu maki na nduni kibona kila mundu ayune ainewa ka ukiti kake kindwe na somye mbya kanisa nikozisa Biblia na ndwamu nene amumane muyu nene amabasa kama basa no me ukunokola no anduta education community nena mwaka mwana kenako una wanene moni nenele nene tatona ina kongela Kizito beba ndungu kwa wekima kiwona ndina kiguna ndiwe yukindu kizamututu na tutu zibaze vya mumbe ndwanena we yumbatseliwo na cha wewe edimasi tana unenga milioni 3 manangilia nondo shonjokea magadabu of course na unenga milioni 3 scratch my bag scratch your back moizi weke masabu makunesa na unenga milioni 3 manambeza hii ya nondo shonjokea na nguma hii nitwawe na ndumeto makunwe pizza ninamo no yigwetha ni Kizito siana nisome na Kizito na ngewetu ya lontwa mundu tu ni witha esingi akatongwa kibilani kune cho wandi kwele sia ndumbasa lito echau imbeza isuma ba na sia ilotethia wu umutumio wa weto no twethia mumbe uona twatindi yake wakimea mimi andika kuwa wenda ndo ama kwesie ku kita katsamuku go manambia kanisa ni jesa ni we yu ugalio kita kinando kiucha ma mbimbe ai no tamoli bia mzengata no see mwithukisana ndani kana yawe na woni ukwenda woni wako yulo wa kitu ndenda kunena nesia yulo wa kinando kicha basari wandi kwa tumani wa kukwesila 23915
itukweli atuyoza simu ya kunde nwesa itwendete nikana tuwe woni waku niba weta mundu lakini weki ndikumwe bya mumbe mwena mwetu ngilesi ngwena nikana tuambe wakiswania ila tuoka kwa tuikana MP ena basari ukunengane kana ena basari ukwa mamba kwamba kwita nandu makathima kosa ila sita form si akothi kusosia mundu akathia akatoa kwa kipo akathia akatoa skulu akatoa pa na akatachi na ila ita fee structure zoma binda mengi ila withia mwana wendia withia mwana kwangelekanywa na balance ya shilingi 500 na thanda tu na kila kinandu kiki tono munenga ni shilingi ngilile kana ngili 5 withia ingi kiu make sense muno nasi muno nundu ni zine cho make sense lakini yu ndi ya mombe wasia utona kubuka kwethia MP na kinandu nwanenga ngili 5 siake umani rep na yake nwanenga ngili siake 5 nindo anitwa weta governor kanenga ne 10 kana kanenga ne 8 isu ngili sia nata 18 with at least tuka consolidate kinandu kiupa mwe besa isimbe yani besa isu with tabu ni bingi imbeto kuma ni bingi kizito ni bingi besa isu ni bingi wanasiana ni ya sukuru you know wanabaibata wao siana isu sisi bakini anuzile nani ni kitu nao ni ndebinda yingi ile binda mana abitokeza sia ona atwika na kana mutalatala wa CDF team mwetekile ke sheria noni mali mbungeni makambuvo nomba mbunge yusuite kuswa mali mabitokile chao mabitokile kana nikinando jukele ko remain ba chele ko remain moko ni mo na chele te kwithwa kibo which means eliana mukwenda kwithwa kibo neni mwele kwithwa muona nya ku ground tiele kwithwa twina alama lina kwete kuwe kulanye nondo mbasi sia indie nanganya nondo ola waka ama school waendie kana twele kwithwa tuona hii ningi mdini wa CDF isia toi mabasari na iko mbele sia ku maintain ma school na mondo ma security ta police station akwa ma MP so twele kwithwa tuona hii kila bandu bonde twathiwe tukuona structures sia CDF sikigete twele kwithwa tuona ethani basari sia nenga ni milioni yana imo kana ni milioni 10 sia nenga tamu kana mwaka huu sia kusomelia siana ni twele kuona hii penda public participation nzio ya ivya mumbe no thukuma na maybe muka etha na kabiasala ka ndukani kuwa suma izaidi amena thina kwikata wa kwibabisi muno makathima isa kana ke bandiwa makasi kana kandiwa ke na ki tukanenge priority eliato nenga na nicho kitu natungile nasi yes pedhi na kitu kita public participation mheshimiwa wotela alechambeza issue malo get to know to the grassroots levels ni mwana wiba wende totete kana kinanduki na eteteka ata na kimutaidia to what level ili kana wivi muindinia mwaito ngilesi ole nyanya nithine kanundu kindu kimwasi obambriki participation okizito chama waweta angwani masiasa kama na ine ndiwa angwani masiasa kama na kana kabineye lakini bado itirwa mwethe kinzito tungelela ingi obaya ukwasia lili kemka penzi yetu mikatia na hii bingwa zukulu pesa itwike da siku keta sina kumbe nita lililwe otondo saingi wethi asukulu imo sieta asiabu laibetika na mosieta asiana ku okethia da sukulu echima kewa hii asima mande kendo kenge liwebo asima mande kendo kenge uniform jebo asima mande kendo kenge tolamu na mabuku mebo wesethi akina toikula mbeza isumia naku ini lambeza sia serikali munewa yetwa sia ambassador yumo yothi nwa nisho musiaina thine ke kuwa mauta maibaka na thine ke kuwa uniform sindu ila inge muketa ndi isn't it important muketa yani ni get hard for important get hard for no sikizito hii pegi no mwaito wanena na ibinda imwe one of the MPs with our Ali eta wata uaba ujichopevu Ali Mohamed Ali aina nani wanene hiye kaunduka uka kama MP na kwanza wewe a very emotional ama tabia yulo wa maundu anene ya maundu mako nete witi hizi sababu the boss maundu ma witi but Ali ando mayamu wale wana mayamu get nesa kila wa maanisha na point ya Ali ya yate omo yumbe tu ibana ku no mundu ukawama na gwelo dikuite wa India na the same thing ni chotwa sisi ya baya yake so money bad kizito ena utoni wonso media mwana
lakini no weka kwezi ambassador timo bata lakini ni kiwango kiba ethe no todi wako somethia mwana enda kiwango kiba cha ambassador nikana uya onombe utena fair wo bika ba ubisini mbe with the woman ni wamba kwezi muyane na sawa sawa you understand nikana with the there is fairity in all this na still at the same time kila mundu wendeni wa feel the government is on my side and the government is taking care of me and me too I have the responsibility of making sure that the people that are around me I have to take risk ya ku make sure that all these people are fine hiyo ndicho kimakati kwa sindile tukosete na mono utongo ine one day itu ya Kenya na mono ba company witu na maondo ni mako neti siasa na tuibe tazindita wa siasa kizito maondo ni ala meta wa you see ila watu kama na siasa apart from you daily life ya mondo pesa ndile sita wa basic need kwa mwenene na badala ma kawaida yes mwenene enda hospitali mwenene enda malelo na mwenene enda kinduketa wa enda malelo enda ndawa enda malelo na at the same time abini wa muno nukwenda lewi anono lew ne huiye zelanzo ya kutethezia muse yo with maundu make mesawa usomethesia mwana utana lechesia na hii school take time weta mheshimiwa kwamba olani umanei capability ya mwana oni na yani kulikapana ano say you ethia mumbe wena mwaito ngilesi apeke ndukimwe kati wa sindula nye yuta kizito anithi twenge swani ya monobio yes ana ne olwa what if alimu anene makanengwe mbesi no keda situmwende capitation yetuma wao mezi wela capitation yetuma wa kila mwaka tukasi togongo kuyalile nijongo kulile sukuru yibingiwa ivungwa na kwisaidia pya ndo alama nengeto ya wa utoima mwalimu munene kana nzama ya sukuru ila jekalilendi pesa ila siokie na siaeto ni masami yekila kiende ka sukuru ochu pando yunondo ile ngonene kenzito keza no siana ize ukaoka yeda bata kwa niwa nzana inapo na peke ndo kingi ngwenda la simoti ndo tumete nduko tumemutiso tumewo owela ya ayede manele mabi maana ile ungia kaete cha pando fotinda women lab tutinda tutumeto na lengo munene ni kile kindu kitwa kisomo wisaidia kisomo nicho kila tusisi osukulu yifungwa kinando keke kiweka samu yes wisaidia yula wewe amundu kwitwa kipakisiana nisome wisaidia zitwa ze mwametabu eda pre-primary education pulu primary education era free primary education kizitwa ndo yukenzito ngemina ona baili uyu sisi sukulu si primary sukulu mwange nzito hapa wezi ukethia kana ke kuwa ka kuiwetu akona nicho kitumio na kula sia lili nikisiana mpinge sithi yoyita banyana ni mathina maingi bio kwe kundu kwena matheka ko makuwe neke twina mazinge muka wethia siana hiyo ndonge ikwete sithi vyane na hivi na ndwange mekulu ya yaume siana yike kala sukulu sina tutsamu pesa sieke to kune kwetha mathina tasu kenzito hapa kumbe saizo siyeke we kumu yeke otuma mundu tio mundu okay iya ile mombe wazara nyene support maito na base ino number 1 aheshimiwa maito or before everything that you're doing we appreciate number 1 aheshimiwa ni makona awe ya museo we are museo na aheshimiwa maito mama nena madhele mama nekana it is a fact that sindu imo kekwe kanisa inuzeo but involve andwala maile kwiri amazi involve ndino amondo makonyete kisomo wambeita school pao nenga na basa receive involve mwalimu munene ambo kunenga we mwene au tadi nganyena wanganyene mobine na binero ne fees we anondona nikana you with the with tamutongo what you will do from there very important nicho kuangasia no woni wako yunye tamundo mukele nendekevye evya ni lazima nikana wewe mbesa ino nesi abikia alamele kwithia mebikiwa yes ukethia abena wala nyomusio wa either mwana su maskulu ni makanena na alimu anene yes anundu kuma skulu kwithia na ila sita BOM kana BOG ila board of governors board of management na board of management na ile ngisita ni PTA na ida PTA wale kalimu no parents association parents asie makoga magego na mo public participation mageti kila nati mbese ila siukie ningiliana ino twane sesiana ila siena mabata ma
na ziani ya kwika na with us in accountability asio otondo with isi presidential but let's president as it our presidential secondary school bursary with us na amani wala mundu ofan kanala mabini ebyo nilandiwa kanala mundu kwatie manele na 500 kwambata katika tiwa binge kana guge wakele ya kena miaka 18 kwambata asindu sia muthembo zugethia pena wala nyumusio wacha wa undu siele kwithia sinengano lakini nundu oine saile sia vikane ndani kana twambe kwamba kubeba tuthingale kwa ya TV twamba kwata imanithia na indi kalikwa no tukwata vilingi wa mauvo na twesiogelia ingi ba tuke tunene ulo wa inandu ino sia basari twende na kukula nyati yoni wailu basari ino sio ndika bulanyo bandu bamwe nikana ukethia ethia kisomo ni sia atwa kisomo mbe ni sia unasia na situ kana ethia na situ ila sia na bata wa kuosa ibasari ni mosa kwanza ila ya ilete niyo yumitoketi na kwata vilingi wa mavone tusiokethetia ndiye nena ukwatitie yunya moto imeadha mukudhu adhauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time na itoi no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tia mwezi nyeni wawe